Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka UDP Halangrin constituency kala nang yok bor bat nang klan shu hadian ke jingwan penyeso kinong yalam bat kinong krishan jong giwe ki seng san perthai shaka seng UDP haga jingalang ka blalong haga khatnyo tari ukala lingkot arja arpasan haga shnong nong na Southwest Khasi Hills district haga ni sngi uba Pius Marwen ula yok ru ban pinskam thamai yaki spa ngut kinong kit kam jong kandong na zone ki bakan thop naduk ki rangba long kemi bat ki samla uba Pius Marwen habekran bat kilat pathai kubor hadian ke jingalang ulaong ba udan ke jingkermen skam ban job yang yakni ke election MDC namar kinong yalam bat kinong kershan kimpat kendria iweiru bat kumbalong menta kinang bonhi kibawan penyeso thamai kumta udan ke jingkermen ke baskam ba shispa na ke shispa tam undang job yang ya ke election MDC ke Bansawan. Hi, habis ada pakai MDC election ke Bansawan. Nak kalian ka parti hi apa ka Ranikor konsumsi, Ranikor circle. Harin bangila syong ya ka jingelang kaba nia rai hakne ka how nu snam baladap how benai nombar ke banjidon yang meeting. Tenak kalian ki nong kershan ki nong elam yo ka parti hi balok kawai. Da kawai ke jingmut, da kawai ke sur, ba kila ong ba yamanta ka kanti, ba kila hak yang banyale yakne ka MDC election ke Bansawan. Tingaru apa kina kalian ki nong kershan be ya ka parti ki nong elam jo ka parti hi borok away jo ka konstruksi apa gadon ke jing shania ha ka jing elam ke jonga ngal ngam kwa berketat ya ka ka ba ki kwa namanya sutu ba ka ke jing kwa ke jong ki ka long ba ki don kata ke jing so ki don kata ke jing shania ha ka jing elam ke jonga tingaru ngalap priang ya kene ke jing terwa ke jong ki di nila ya rai lang da kowe ke sur but kumba pila ya snow ba hapo ka parti hiru la penbena ba nganyale nang ne napo langren konstruksi ke bangi khot ya ka MDC Jadi ketika MDC election ke Bansawan haka jingiat nanti ke cunga abang ngalasang ya ka konstruksi hi barok kowe haki unit haki son baper haki snong baper ngai ba kinong kershan ke jonga kadon ke jingshania teli telan haka jing yalam ke jonga bat ngai iru ba kiwi kinong kershan ru nilayo ban priang na kamta kajing penyeso ke joki syaka parti ke jongi bat kajing penyeso ke joki ru ki pen pau ba lang ba ki kam ke jongpi lang ba kajing yat anti kajing prat nanti kakam ka babaha ka jongpi lang ba ki kam peroi ke jongpi bakiru kilawan banyak penyesok syaka parti UDP ke ni but habai dai bakane ke election ke Bansawan ya kan ni ke MDC ke ba mentah ngadon ke jingkermen sispa persen plus ya ke jingjob blai ngaong kumta marngai i ya parok kinong kersan kidang ne aju ngampat i weiru ibalaki syane syatai but amdai tang kata bangi nang yok priang sisu ki wei pat kinong kersan na ki wei ki parti ha konstruksi jungi ke konstruksi ke kolong ke area ke he ke bayar ngidon ki chat beriu ki baper de hapreng ki pun chat beriu andre ke wei ke mesin ki syania ha ka jingelam ke joma ngong biang sin habai dei ba kene ka MDC election ngimdon atatin berjob ngin poi bet chaka thom but ngin yo ba yo so jo ka job but ngin poi bet ya ka job kumbang along menta sispa persen plus ngin yo ba ya ka job ya kene ka MDC election